Abasirikare ba FARDC bateranye ibipfunsi bakizwa n'umuturage w'umusivili. Ikaze. Amashusho akomeje gukwirakwizwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare babiri ba FARDC baterana ibipfunsi kugeza ubwo bakijijwe n'umuturage w'umusivili, nawe uba ugaragara nkaho ashyigikiye umwe muri bo. Muri aya mashusho hagaragaramo abasirikare babiri bigaragaza ko basinze barwana, iruhande rwabo hari undi wa gatatu usa n'ubakiza ariko nawe arengera umwe muri bo. Abenshi mu babonye aya mashusho bayavuzeho ibitandukanye, aho bagarutse ku kinyabupfura gike kiranga ingabo za FARDC ari kimwe mu bituma zitwara nabi mu rugamba zihanganyemo n'inyeshyamba, by'umwihariko M23 yabambuye umujyi wa Bunagana. Hari kandi ababihuje n'ibiherutse gutangazwa n'umuvugizi wa FARDC General Leon Richard Kasongo, aho yagaragazaga FARDC avuga ko ari igisirikare cya munani gikomeye muri Afurika, basa n'abaninura ibyo yavuze bifashishije aya mashusho y'abasirikare babiri ba FARDC batanye mu mashati. Nubwo abasirikare bataramenyekana amazina n'imyirondoro yabo mu gisirikare, bizwi ko imyitwarire mibi mu gisirikare ihanirwa n'amategeko. Si ubwa mbere abasirikare mu ngabo za Congo Kinshasa barwanira mu ruhame, kuko mu mwaka wa 2021 umusirikare ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni barwaniye ku kibuga cy'indege cya Goma, kugeza bakijijwe n'abasirikare bato bari kumwe nabo. Abasirikare baje gukatirwa gufungwa burundu n'urukiko rwa gisirikare rwa Kivu y'Amajyaruguru. Hasta la vista.